mnangivezela ukuthula uthatha iy'thombe but-ke ngoba uNkulunkulu muhle wena sishila uNkulunkulu une-purpose ngathi yingakho wasihlanganisa nayo yababa. I would like or love to honor him kuba uBA ukube azange athembeke uNkulunkulu ngelinye ilanga bengingeke ngikhone ukureceive izwi engalizwa ngiphethwe ibhabhalayo kusekuseni ngingalalanga enough ngisesene-whisky emzimbeni kodwa ngoba bengina-appointment on that morning ngavuka ngaye enkonzweni ethendeni la esibuya khona uMdlamini washumayela ngangena ngahlala ngathanda amagama awakhuluma avule izwi athi come as you are. Ngathi, you know, this is the place I want to be. This is what I wanted to hear. So ngizohlala la kule bantu ngangivakashile ngathi ngizohlala la vele sengizozinikela and I did just that. That was in 2004 December, and then I decided I'm going to take my Bible lakhona ngizozana nalibona. That first Bible of mine ngithenga eBT Books and ngathi from January I want to serve. Since that day until ngithathe i-break 8 months and then sengibuyile bazalwane Mumbonge uBdlamini ube yinceku ethembekile and fortunately amazwi lawa engiziwafunda la cishe ayi-reflection yakhe ayilento uNkulunkulu bekayifuna. Hallelujah. Amen. Ngicela ukuthi ningabholeki angithi manje mina ngisufundisi yabo mina nje ngisiphozi because uNkulunkulu ngumthandile kakhulu naye wasiyangithanda wangikhipha kulezi zimo ebengikizo ebengicabanga ukuthi ngimnandi kizo wangiletha lapha impilo edecent engiyiphila manje ukube bekungena ngabazange ngayithenga nesuku newani because bengingayo ingcwaba yokufaka isilamu. Hallelujah. Amen. Bazalwane ngifuna ukusho ukuthi nginestori vele nginesicamto nanizongi-understand. Lento eyenzekile after I was told ukuthi kufanele ngizopha izwi ayizange benzima but bekuyinto heavy but bengikhona ukuyithwala and yabona khona lezinto lezi bakufikele manje bese uhluleke nokuthi uthi ngisayokucabanga of either you say yes or you say no. But if you say no, you are disappointing labantu ebalethelwe umlayezo kuwe because mhlambe funa uNkulunkulu uthize le message angiyifuni uthize ngabafundisi because the message is about abafundisi. But at the same time in message yabafundisi nathi siyibandla iyasibiza iyasifaka we are included. The reason yakhona iwani as I said I was inspired by uBdlamini. uBdlamini wavula bekungasisonto bekuyi-academy befana ne-Bible school ngila bekuthwaswa khona yabona kufana naseyokagobela la ekuthwaswa khona kufundisa ukuthi idlozi livuswa njani intwaso nala in the Christian life yakhona. That's what he was doing. uNkulunkulu bekamlethe emhlabeni ukuthi azosidevelopa. So kusesekhona abasabayo basabiswa yilento ezibasabisayo but iqiniso bayalazi nomsebenzi bayawazi bawenzile. Uba practice isilo bafundisile uba practice.
manje sekufanele ukuthi singabantu siphume siyowenza umsebenzi. Go and be fisher of men. Ngiyabingelela njalo ngiyabingelela uDlamini ubakadebe ungani. Ya unkosikazi wakhe. Ngiyabingelela uMasuku, ngibingelela uMamrifi in absentia. Ngiyabingelela umThimunye uBramai, Mr. T. Ngiyabingelela kuwe nonkosikazi wakho, uDeputy wakho in the religion of Christianity. Amen. Yeah, ngithi uDeputy because ngizwile bayamema la ukuthi akubuya ukukhulela. So angazi laba ebalinde ukuthi kufanele bazo-ordinwa, angazi no-ordinwa bani. Ngoba uNkulunkulu no-ordinile. Mhlawumbe ngifuna ukubukwa yabo unigcokisa bayenze imicimbi kube mnandi. uNkulunkulu angaza appoint. Uyak-anoint. Anointer, you are ready to go and serve. Akukho kunye bazalwane. Akukho kunye. Ya ngiyabingelela bomama, ngiyabingelela ngokuzithoba. Ngizoyenza so angisimasikopasi. Sonke enkosini siyalingana, sisuka la ebese kuthiwa kuphatha kahle. One of the best ungivelele lo ngashaya uvalo ngathi hey la ngizoba nenkinga. Kufanele ngixolise in advance. Okay. Xolise ngihlanganisana ngishaye izandla ngisho ukuthi ngiyaxolisa kulabo engizoba nyathela amakhona. Amen. Laba engibajwayele, not even la esontweni kuphela but emhlaba wonke engibajwayele engibazelayo bangathi ngikhulume ngale ndlela because ngiyabazela. Unfortunately izwi lakaNkulunkulu elifikile ivesi liphumile Sunday ebusuku and during the week bengibe ne wrestling. Okay. I was wrestling iviki lonke ngendaba yezwi. Unfortunately ngithe mangise ngiyi-understand lento ukuthi why konke lokho ukuthi ngiyabhala bese ngiyakhrasha ngiyalahla ngibone ngathi akusele ngevele. It is because i-understanding yami uNkulunkulu usebenza njengasemaphoyiseni. Okay. Emaphoyiseni abanitsheli iplan lakusasa. Niyahamba nifike nibe ku-parade. Manje ku-parade bazonitshela khona ukuthi namuhla sine-operation. Siyahamba siyodila ngabantu abanganama-license abathengisa utshwala. Okay. So nala if uNkulunkulu unginikeze i-message Sunday or Monday, ngiyacabanga ukuthi i-message bengizogcina sengihambe ngiyikhuluma noma. Okay. Angisekhulumile. Yeah. Izwi lafuna kufanele lenze umsebenzi. Yes. Manje nje bekufanele ukuthi kuze kufike this hour. Okay. Bese ke izinto ziyenzeka. Amen. Siya ku-Revelation, ne? Revelation chapter 2. Psalm chapter 2. And unfortunately, lo baba ongithulise enkosini ngazi ukuthi bekathanda lezi zinto ezidiphu. Okay. Revelation nazoDaniel uyazibona lezi ezi-ordinary bekangangeni ngazo and bekakhona ukujula bekuwumuntu oresearchayo. Okay. So namhlanje sizofunda-ke ku-Revelation le engiyiphethe la ingama-version ayi-2 kune-King James version bese kune-New International version. Mina ngizofunda ku-international ozoyifundela ngesizulu naye abe ready ngoba ngifuna ukuthi bese siya-understanda. But-ke uma ngabe isikhathi sesiyafika ngizoyi